Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kasengsan perthai kon New Trip National Awakening Movement hagakat arterik urisau arjar arpo. Kalalaj pensnyo hakamat jong Menteri Rangba ke Sorkar Jela Konrad Konggal Sangma ban persya ya ke jingtai de ke shopping mall Habarik Point kabadon mar persya bat ke Civil Hospital Shillong. UMLA jong ke Khnam uba Adelbert Nongrum haka jingi keren bat kilat pathai kubor. Hadin ke jingi kendo ya Menteri Rangba harengkat ke jing senran lang jong General Secretary ke parti uba THS Boni. Ulaong baka jing persya jong kaseng kalong halor ke Nongrim baka jing tumu jong ke Sorkar bantai ya ke shopping mall haki benta bapher jong ke Nongba Shillong kan senang penkap ngia syu ya ke Sorkar Jela nalor baki shopping mall skila don lupa haka Nongba Shillong. Ba nengkong ngi persya pada kawan ke shopping mall hantai. Mu tekai ke daw bang persya bila ai ka representation sosial ba dikata representation in ai press. Te ka basultanan kalong ba in raya discuss but chief minister ula pensai hangi yaki plan but lada kita ki plan kita rekam long kalong stomat sibun te ula pensai hangi te kamdon kono kajing smutu bakla tang ban nakaling juga khnam lada kadai tang ke shopping mall ni persai kata te ya baling persai ru ila ai kajing thok ko saya kadar ko bangin ai sini sekretariat Kepala bentuk ni. Pemon. Kabanan ko mo sisim ba finsina shopping mall tay. Ni mentah ni COVID. Ibriu ki ting ban nei chiki. Jaka ba kim. Ki mall bro mentah por India la banong finai sikano no ka mall mentah ton paging tudong sudah. Namar kan namin isngi nang ting. Ban nei shopping mall. Te mentah i po YouTube. Penting ba kin sami sigi wi virus kam issue. Ala nang jur no wijing ting. Kabar mentah ada filek nang ni semua Pilih nang ni sinompo, pini bagi bon bagi dukan, bagi beliau dia tiat. Bang akli hang te po mokria, mong filas kong fiti jur. Kyong ani beliau ni silong iwan tinik nang tu mentah. Namar balik, kikwa air pengat. Kilangnya ban shop hapo silong don bijing ting. Teka balai dengan ibu itu bari point. Kikali fit pe janmit teng sakut bagi kentah. Kali balong traffic jam jur yang te Tela dadon kamu lang tu, tak kamu sudah perhapi. Kali bayar itu, kali barung tu, kali bami itu, hantung sebab orang. Tinang ta kadang di civil hospital. Kano kalau ke civil hospital ada kadang hantu, lara fisna kano establishment, kaban pentu di Genompang, kalau persya ya environment, kano noise pollution. Tiga kata ngila point out di civil hospital. Ba lara kadang kamal hantu umlong. Nomor boleh kanwan kejing sawah, bajur po. Civil hospital kan, hari ini sisa terkeladan dekat distance ke tikna, nak kontak civil hospital. Tiga tak kawai, tinggi point out kene kawai rupa, mentah baru puan dan kondong ngasas soyong, habang iwan hampa silong, ia bu kali hati tembijoy, mendol tisu, dalam ini tembijoy jamin tentang sebab sakut nanti. Tinggi dan kami po silong mentah, ya ka shopping mall, ya ka parking lot, ke parking lot kemudian tambah kami ke parking lot ke balong ordinary. Ke parking lot ke belong special ke internet ke belong ke park sejerong bengi ni balik kai ti lekren bos kami gani ngakli specifically hato kade ke part yang smart city na gumno bangi yo smart city ti la perisai kedar yang bakam dei ke benta jong smart city part ke government kadan dagi wi plan gumno ban fund di kani ti kata nakal sorkar kala perisai ti ya mentahi kam dei ke benta jong smart city margi kuslai yo kade smart city ngi upai bang ngim ti mo di kamdeng smart city tu kan. Kalong parking lot, kalong kung kejaga ke park internet. Mo mentah perfect engineering ke design. Ti ngi sutunan ngi semua komen ru sibun bau. Siam gula pen ngi hendian sai detail bahkan long kumno kata idea kan. Ti mentah kampat you kan no. Kembali tu kalong tang shopping mall tu ngi persya. Kidang syu ya keren di mentah. Kidang syu ya keren nak kalian komen dia ulah final. Cuma kami nak prepare sisa telong ka Hendri kini skim kidang dang mondra mata architecture belum notam baka architecture kan long ke internet kapan don ki museum dan ki museum ke design dalam dia tagaway ki design ki don are lightly but ikani ki buat finalize na pokok